kubona namhlanje kungelokho nyakuso kuyenzeka mama kuyenzeka sisi yep. Yabona konke lokho mina ngakutshela ubaba ngincane namhlanje konke lokho ngiyakubona namhlanje konke lokho ngiyakuzwa namhlanje konke lokho ngiyakubona kuyenzeka mama kuyenzeka sisi yep. Yabona noma ungamthatha umfazi umkhiphele inkomo kodwa ungamthembi yabona noma ungamthatha umfazi umkhiphele inkomo kodwa ungamthembi ulamanga umfazi noma ungamkhiphele inkomo ulamanga umfazi yabona noma ungamthatha umfazi umfake iringi kodwa ungamthembi yabona noma ungamthatha umfazi umfake iringi kodwa ungamthembi ulamanga umfazi noma ungamukhiphela inkomo ulamanga umfazi ulamanga umfazi noma ungamukhiphela inkomo ulamanga umfazi kunzima ngalaba bantu madoda Mr. Francis umfazi noma ungamnika ikhampani enkulu engangeBetter Stuff uyakushiya unjalo buya ubuzo ondeksi baza kutshela ondebele khona lapho yezingalavalo ezilovala zisondele emuva namhlanje ngifuna lezi ezingelavalo lapha kufront uyakushiya umfazi nezengelakho uyakushiya umfazi nemota zakho uyakushiya umfazi nomuzi wakho asazi ukuthi babunjwa njani laba bantu madoda noma ungamenzela konke akufunayo kodwa uyakushiya kunjalo kumba eganga kunjalo naso tatile marapa wena promosa yebtabisi khuluma sikhala khonapha kondonga ezitolo komsika semadoda sika sika ezo specially umthana wami phansi khona lebo sikhobo labothola madoda abafana beziba khala kanje ibambile special madoda oDX phansi khona lemhlabeni abafana bona bayasenza izinto bezenzisise bona bayasenza mama bona bayasenza izinto bezenzisise bona bayasenza mama ubezobethi thina siyakwenza lokho
ukuthi ubani uthini ngani nini ngathi asingeni ndawo abafazi ezamathambeli house Seba boys Ambrose bayajabula abafana celebrate mazikhala kanje mathu Yetolungwe Bomba sama pro house Sweet Kill Aparachalo Maye Sudilicas Yawona wena Yes Ayile phansi sasibuya Phetho mncedisi seta siyaphansi kona letholo semaguswini kophondo madoda Bona wezenza izinto bese zizise bona wezenza mama Bona